Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. By'umwihariko abantu bari mu Rwanda ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari muri East Africa, mwese ndabasuhuje. Mbere y'uko rero nkomeza bijyana n'aya mashusho muri kureba muri screen zanyu, abantu muzi ko mutari mwakora subscribe, nyamuneka ndagira ngo mumfashe mukore subscribe twongere tuzamure umurongo wacu, kuko umubare wenda twari turiho ntabwo twawugezeho kubera ko twagize ibyago, twagize ibibazo, bawuripotinga bijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bwa Congo. Murabizi abenshi twari turi kumwe hano, murabizi ko twari tugeze mu bantu 150. Byibura basi mwadufasha kugira ngo umuryango wacu mugari wongere twongere dusubirane abantu 150 byibura kugeza muri uku kwezi kwa mbere. Reka noneho rero dukomeze, njye niyemeje kugira ngo ntangirire kuri zero, njye mbagezaho ibintu bigezweho kandi update zose zishoboka. Yewe ndi MGM nk'uko bisanzwe, cyangwa se Niteyika Emmanuel. Rero reka mbakomereze inkuru mureba muri screen zanyu bijyanye n'aya mashusho mureba. Iyi ni inkuru mpawe n'umuntu uba hirya iyo ngiyo mu mashyamba ya Congo. Ahangaha uyu ni umutwe wa Wazalendo. Uyu ni umutwe wa Wazalendo, uwo mureba imbere yanyu ufite ubumuga bw'ubugufi cyangwa se mugufiya. Ni umupfumu noneho ngo bazanye wo kubigira strategy y'uburyo rero barajya bajya mu rugamba rwose ngo isasu ritabinjira. Ibi bintu ni ibintu bidashoboka cyangwa bitabaho. Sintekereza ko hari umudayimoni wahagarika isasu uko byaba bimeze kose. Izo mbaraga ntekereza ko zitabaho pe. Ibi bintu ni na bimwe bijya gusa n'ibyabaye mu mujyi wa Goma, ubwo habaga urugamba rwo gufata umujyi wa Goma. Aba bantu babasize ibi bintu nanone baza kwiyahura mu mujyi wa Goma. Murabizi ko barashwe ari benshi pe. Abawazalendo bapfuye ari benshi, murabizi, mwarabibonye cyane paraporo y'abasirikare bo muri FARDC. Mwabonye ko abenshi banakuyemo uniform ko bazi neza ikintu isasu risobanuye, ikintu kurasa bisobanuye. Murabizi neza ko babibonye mbere bagakuramo imyenda, bamwe bakanahungira mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri aba bawazalendo uko mubareba gutya, ntekereza ko IQ yabo ushobora kuba iri hasi pe. Umuntu ugeraho gufata umwanzuro noneho wo kubona urugamba rumunaniye yarangiza akitabaza umupfumu. Ibi bintu Kisekedi aba arimo akora, ntekereza ko ari ibintu n'ingaruka z'imiyoborere mibi ye, n'ingaruka z'imitegekere mibi ye. Aba bantu rero uko mubareba gutya, harimo abasaza bakuze, harimo insoresore, harimo n'abana babarinjijwe mu gisirikare bakiri batoya. Ubu hano rero barimo barabatera udufu nk'uko mubibona, akatubatera gatatu, yarangiza akabahereza akantu bakatamira, yarangiza akagira ute, akabatema ariko abigerageza ngo arebe ko byakoze. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko uyu mupangu utanatyaye ari ibyo kugira ngo babeshye, kugira ngo batinyure urugamba. Ariko ibi ngibi nta kintu byazageza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icya mbere cyo gutoza abasirikare babo ngo bige urugamba nk'uko ibindi bisirikare bikomeye bibaho. Ibi bintu ntabwo leta ya Congo ibizi. Murabizi ko mu myaka 19 Kabila ayoboye iyi Congo yagiye ivugwaho ibintu byinshi, ari nabyo byagiye bivamo za ruswa zikomeye, harimo hagiye havamo kuba Kabila ubwe yarayoboye leta ifite igisirikare gifite intege nke gutya. Noneho nawe ndebera abandi bantu bagiye kujyana ku mirongo y'urugamba, ahantu muzi ibintu bihabera, ahantu hava urusaku rw'amasasu rungana kuri rwonyine, ruriya rusaku rwonyine rugutera ihungabana. Warangiza aba bantu ukababeshya ko ubarinze amasasu, uberetse ko amasasu atazabinjira, barangiza bakajya kurega agatuza hariya. Izi strategy rero ntabwo rwose leta ya Congo irimo ikora, ntabwo ari strategy nziza, ntabwo ari strategy nzima. Ahubwo twese twavuga tuti Imana itabare Congo, Imana itabare
abaturage ba Kongo, ndetse n'umuntu wese uzi ko afite inyungu cyangwa afite icyo akora muri Kongo cyangwa yaragiye muri Kongo, Imana imufashe. Kubera ko abo bantu ubwabo urabona ko ubwenge bwabo rwose ni ubwenge butari bwinshi, ko ugeze aho bakubeshya ko bagiye kugutera imiti bakajya bagushyira ku murongo w'urugamba maze amasasu ngo ntakwinjire. Ntekereza ko abapfuye n'abazuka babwira ati noneho twongere dukore bya bindi twe twabakoreye mbere, ntekereza ko batakwemera, ntabwo babyemera kubera ko isomo bararibonye. Noneho rero umugabo bita Kisekedi we ubwe yiroshye muri iyi ntambara, arangije afata ya mitwe y'inyeshyamba, murabizi yafashe Mayimayi, ba Nyatura, yari imitwe myinshi cyane, arangije ayihuriza mu cyo bita Wazalendo. Wazalendo ari ijambo rikomoka mu rurimi rw'igiswahili rivuga ngo abantu bakunda igihugu cyangwa abakunzi b'igihugu. Aba bantu mu by'ukuri ntabwo bari ugukunda igihugu, ahubwo babazanye mu rwego rwo kugira ngo bagwize umubare w'imburabusa cyangwa imburamukoro mu gisirikare cya Kongo. Ni abantu rero baterwa inkunga n'igisirikare cya Kongo cyangwa baterwa inkunga na leta ya Kongo. Ni Kisekedi wabarekirise abazana mu ngabo za Kongo kubera ko babonaga igihugu gitewe. Baravuze bati nubwo turwanya leta ariko noneho igihugu kuba cyatewe, twese reka twishyira hamwe nk'abarwanira igihugu, nk'abarwanashyaka, noneho dutere umwanzi wateye igihugu. Ubwo barwanaga bo bazi ko batari kurwana n'abakongomani bene wabo, ariko mu by'ukuri barwanaga n'abakongomani bene wabo. M23 ni abakongomani nk'uko bahora babivuga, ntabwo ari abanyarwanda bateye Kongo, ahubwo ni abakongomani. Ibi rero biratuganisha he? Ibi biratuganisha ku masezerano ari kubera Qatar i Doha. Akaba ari amasezerano mu by'ukuri yuzuyemo ibintu bisa nkaho Kisekedi bishobora kuza kumutera umutwe, kubera ko bimwe yangaga, bimwe yari yaranze, bimwe yari yaravuze ko bidashoboka, nibyo bamushyize imbere bavuga ko ari byo bashaka. Wenda izi ngingo reka tuze kuzigarukaho muri verisiyo yacu iza kuza mu kanya. Mwebwe muze kuba muri hafi gusa mukande subscribe, nimurangiza mushyire ku kazogera. Noneho turaza tugaruka muri bimwe mu bintu MV turimo gutangaza ko ikeneye ko yaganira na leta, ndetse ari nabyo iri gusaba leta kugira ngo ikore. Gusa iyi leta ntabwo mbizi neza kuri bubyemere, gusa nk'uko mwakomeje gukurikirana ibinyamakuru hakurya no hakuno, leta ya Kongo yakomeje kurunda ingabo n'ibitwaro bikomeye, ndetse n'abawazalendo mureba gutya barimo koshya ngo babatere iyi miti, bakomeje kurundwa ahantu bita Uvira. Babarunzeyo kugira ngo bategereze neza ko amasezerano aza kwemera cyangwa aza kwanga, ubundi bagakomeza bakarwana. Ibi rero biraganisha kuki? Aba bantu mubona ngo bari gutera imiti gutya, aba ngaba bababwiye ko aribo bagomba kubohoza Goma na Bukavu, imijyi yigaruriwe n'inyeshyamba za M23, bakababwira ko bagiye kubatera ino miti maze bakongera bagasubira mu rugamba, bakagaruza iyi Goma na Bukavu yafashwe. Noneho rero ibiganiro biri kubera i Doha, harimo abantu basa nkaho batabyishimiye. Mu by'ukuri wagira ngo ni abagambanyi ba leta ya Kongo. Ibintu nabyo ni ibintu bikomeje kuba amayobera ku bantu twebwe tuba turi hanze aha ngaha, kubera ko mu biganiro hari harimo ibyo kwemerera M23 kugira ngo iyobore kano gace yafashe imyaka 8 ngo bari mu igeragezwa ryo kugira ngo barebe ukuntu baba bahayobora, baba bahacunga. Gusa mbabwiza ukuri, bibeshye bakamara n'imyaka byibura 5, ubundi uyoboye ahantu imyaka 5, aho hantu ubundi bararangije barahakabye. Ubwo ni uvuga ngo ni mu buryo bwo gutega Kisekedi umutego, ubundi aha hantu bagahita bakora icyo bita balkanization cyangwa se bakakora repubulika yigenga burundu. M23 rero ntekereza ko ari uwo mugirimo, ariko nanone aba bahungu bakaba bafite strategy nyinshi bashobora kubikoramo, cyane ko barangije kurahira ko batazapfa kurekura ahangaha. Rero muri bimwe leta ya Kongo yari yasabye M23 nuko yahita irekura nta mananiza, ikarekura ahantu hose yafashe. Urumva ko bamwe barimo barasaba kuhagumana, abandi bakabasaba
kuhava igitaraganya. Ibi bintu rero ni ibintu bishobora kuba bitari buze gusa neza cyangwa kuza kumvikana neza mu bintu bijyanye no kumvikana mu biganiro by'ameza i Qatar. Bivuga ngo imirwano uko byaba bimeze kose ko harimo ingingo zisa nk'iziri kugongana muri Qatar, bashobora kuza kongera bikanga, byamara kwanga kuri tele bakongera bagasubiranamo. Mwabonye ko leta ya Kongo irimo irategura intwaro zikomeye, zimwe zicisha i Burundi, izindi zicisha Karemi, zavaga i Karemi. Mu by'ukuri ibi bintu ntabwo ari ibintu bisa nkaho ari ibiganiro by'amahoro biri kuganirwa. Kabone n'ubwo u Rwanda na Kongo byasinye amasezerano yo kubana neza, yo kubana mu mahoro, ariko haracyagaragara imvugo zimwe na zimwe zikomeza gushinja leta y'u Rwanda ko ari iri inyuma ya M23, ariko leta y'u Rwanda yakomeje kubihakana kera. Noneho rero haje kubaho kwivuguruzanya mu yandi makuru nanone dukomeza kubagezaho, ubwo mwagiye kubona mubona ku binyamakuru kuri za social media zitandukanye hagaragaye abantu bo muri Uganda bishimira, bamwe bari abo muri Uganda, abandi bari abo muri M23, delegation ya M23, bishimira ko Uganda yabakinguriye amabariyeri cyangwa se yafunguye imwe mu mipaka yari ifunzwe kubera ko M23 yari yarahafashe. Iyo mipaka rero ibiri yari umupaka wa Gatuna n'undi wa Ishasha, niba ntibeshye niyo imipaka ibiri. Yego, yari imipaka ibiri yari yafunguwe, ariko ikintu cyaje kugaragara kinasekeje nuko iyi mipaka uko yagafunguwe bahise bahereza bahise bahereza Nuza Kayikwamba inshingano zo gukurikirana iki kirego. Sorry, mwihangane ndimo ndareba iyi nkuru neza. Nuvuga ngo rero iyi mipaka yari yafunguwe, urumva yari yafunguwe hari ikinyamakuru cyitwa Igihe. Reka ngerageze mbasomere iyi nkuru yose ko yari yagenze. Perezida Yoweri Museveni yafunguye umupaka wa Bunagana, wari uwa Bunagana ntabwo ari uwa Gatuna, nibeshye. Yafunguye umupaka wa Bunagana n'indi huza Uganda n'ibice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Bunagana ku ruhande rwa RDC igenzurwa na AFC M23 kuva kuri Kamena 2022. Kuri icyo gihe leta ya Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga uyu mupaka mu rwego rw'ubucuruzi igamije gusigasira umubano mwiza ifitanye na RDC. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba kwa 9 Nyakanga 2025 yatangaje ko Museveni yategetse umupaka wa Bunagana n'indi yose ikoze mu bice bigenzurwa na AFC M23 ifungurwa. Ubutumwa bwa General Muhoozi bwanyujijwe kuri X bwaranyujijwe ku mwunganizi we Colonel Chris Magezi bugira buti Perezida akaba n'umugaba w'ikirenga wa UPDF yavuze ko imipaka yose ikozwe mu bice bigenzurwa na M23 igomba guhita ifungurwa, iyo ni Bunagana na Ishasha n'indi. General Muhoozi wafashe ikiruhuko cyo kudakoresha urubuga rwa X yakomeje agira ati nta gikwiye kubuza abantu gucuruza, tuzakora iperereza ku bayobozi bose bahagaritse ubu bucuruzi. Mu bundi butumwa General Muhoozi ashingiye ku ibwirizwa rya Perezida Museveni yasabye abayobozi n'abasirikare bose bakorera mu bice byo ku mupaka wa kwemere